Mnogi kažu da je vaš patriotizam estradni, porede vas sa Miloradom Dodikom, od negatora genocida u Srebrenici do negatora crnogorske nacije. Šta vi kažete? Vidite, moja dužnost nije da govorimo o teškim dešavanjima iz rata. Ja nisam tu iskreno ni kompetentan. Ja to nikad nisam kriv. Ja tad nisam bio ni rođen. Nije to stvar negiranja. To je stvar toga što sam rekao, to je političko pitanje. Nemojte da mi to pitajte to istoričare. Otvorite polemiku. Nemojte meni koji gledam u budućnost reći da sam ja ovakav ili onakav. Radilo se o jednom velikom zločinu iz prošlosti gdje danas naši prijatelji Bošnjaci vuku strahote najveće moguće i meni je zbog toga izrazito žao. Izrazito žao. I doći trenutak kroz vrijeme kada ću ja pokazati šta stvarno to mislim. Hvala vama, evo, čini mi se kao da sam imao inspiraciju. Bilo odlično i vidimo se u drugom priliku.